Yes ndongeye ndagusuhuje kandi ndongeye ndakuramukije aho uherereye hose. Ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel cyitwa United City TV, uracyari inshuti yakadasohoka mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero nawe ukiri mushyashya n'ubwa mbere udukurikiranye cyangwa se basanzwe udukurikirana ariko wicecekeye, ndakwinginze kandi subscribe kugira ngo ukomeze kubaka uyu muryango mugari wa United City TV kabisa. Twari tutaraza kabisa, turacyarimo gutangira ariko ibyiza byinshi mwari mwarabikoswe, mwari mwarabibuze kubera ko tuvugira ngo twari tutaraza brother, bari bataraza rero. Ariko muri iyi minsi noneho turahari, turagufasha gukorera amafaranga. Ntabwo tukubwira ngo turebe gusa byo kutureba, ahubwo urashobora kuba wanakorera amafaranga. Awe se urabibona, izo ni ipari z'iminsi itandukanye, ntabwo dufata ibindi minsi myinshi, ariko urabona aho hari ku munsi w'ejo, hari umunsi wari wabanjirije ku munsi w'ejo, bwo hari ku cyumweru. Yose ni amafaranga abatuganye bakadukurikira cyane cyane, ariko abafashe umwanzuro wo kujoininga group yacu ya VIP WhatsApp by'ukuri bagiye bikorera amafaranga. Nawe rero wabigeraho by'ukuri bakakurikirana ibiganiro byacu. Makipe tuba twashyize ahangaha, ama ekipe twanariza ni menshi mu by'ukuri. Nk'uyu munsi ndanariza ama ekipe 6 kugira ngo itoranyirizemo odi yawe ntoya kabiri cyangwa gatatu, bivuga ngo bigomba kubigizwe n'amakipe 3 cyangwa se 2 abaye menshi. Mu by'ukuri ngiyanga byakunda wakorera amafaranga kabisa, kuko ama ekipe ntondeka ushobora gusanga ikipe ibyica rimwe, ariko mu by'ukuri nabyo ubirebye neza nkaba nabiguciriye mu marenga, nkakubwira uko bimeze, abakinnyi bahari abadahari, mbega nkaguha statistique utasanga ahandi. Hanyuma rero uyu munsi UEFA Champions League yagarutse, ye baba we imiriro yagarutse kabisa. UEFA Champions League ni irushanwa rituryohera cyane kabisa, kuko hano nta mikino ibirimo. So niba ushaka rero tuzajya tugufasha ugakora ipari wizeye ko iri burye, ngino winjire muri groupe ya VIP kabisa, twandikire kuri iyo nimero maze ubundi tukubwire icyo bisaba. Cyambere bisaba no kuba witeguye kwishyura amafaranga make, tukubwira kwishyura ya abonnement by'ukuri, vuga ngo uze ubizi ko ufite amafaranga kuri momo, ku buryo nitukubwira ngo nta mafaranga ya naya ya coffee utugurira kabisa, uri buze kuba uri tayari. Bandikire rero maze ubundi twije twibanira 5 kwa 5. Reka mpere ku kantu gatoya, ni nk'itangazo rivuga ngo wa muntu wambajije ejo ngo nzababwire uburyo mushobora kubigenza ku mukabetinga shampiyona yo mu Rwanda. Company icuruza imikino yo mu Rwanda yitwa 1xbet. Jya muri Google searching 1xbet, ni rimwe X na bet akadomo.com kabisa, maze ubundi uraza guhita uyibona. Baragusaba umwirondoro gusa, bishobora kudakukundira gufungura kuri nimero y'inyarwanda, nabonye bigorana. Aho bikugora uze mu by'ukuri tube gusa muri no minsi nta nubwo birimo bikunda neza, ariko igihe system izaba yagarutseho nzababwira. Ariko kuba bishobora mugerageze mu downloading iyo 1xbet kabisa, muzajya mubasha kuba mwabona iyo mikino. Tangazo kandi, for those who doesn't understand what English means Kinyarwanda, I've uploaded some short videos on this YouTube channel, so you can go on check our short videos. We are going to find your videos that is very clear to you my dear friends. So twagiye rero, let's jump in our predictions for today. Ni Champions League yagarutse. Era kuri match tugiye kwanaliza utu match dukeya kabisa, n'utu match dutandatu. Ndahera kuri match ya Liverpool aza kuba yakiriye ikipe ya Lille. Muri iyi sezo wamenya ko Champions League muri iyi sezo kabisa, ikipe ya Liverpool yabashije kuba yakora clean sheet 5 zose ikurikiranya. Mu mikino 3 bakoze kabisa, bakinnye hari imikino 5 yikurikiranya, bakubisa ama ekipe yose atabinjiza igitego.
uraye ma equipe bakubise harimo match baheruka gukina bakinye na Giro n'abayirasi igitego kimwe ku busa, hari match ikurikiraho ya Real Madrid bayirashe 2 ku busa, match ya Bayern Leverkusen mu Budage bayirashe 4 ku busa, match ya Leipzig bayirashe 1 ku busa, hanyuma na match ya Bologna bayirashe ibitego 2 ku busa. Ikipe yabashe kubinjiza igitego ne AC Milan yonyine batsinze ibitego 2 kuri kimwe. Mamma mia Madrid mia, match zose barazirashe batsindwa igitego kimwe cyonyine. Liverpool washabiki wa Liverpool mumanike mkono kabisa. Rero ikintu kimwe gishobora gutuma yakora nka draw cyangwa se gatsinda ino match ni igihe wenda Liverpool yaba yaruhukije abakinyi kabisa. Umutoza Arne Slot dutegereje turebe icyari buze kuba amanukana mu kibuga, naho ubundi nabashoramo bose aka gakipe barakamerera nabi cyane. So ahangaha rero Liverpool imbere y'abafana bayo ndumva nta kindi kintu nagusaba kuza gukora kitari kugura iyo Liverpool gutsinda kabisa. Iyo ni ikipe ya mbere, ni Liverpool to win. Match ya kabiri ni match iribuze Club Brugge akaba yakiriye Juventus de Turin. Nyuma ya match 6 muri campaign ya Champions League y'umwaka kabisa, Juventus de Turin bari ku mwanya wa 14 mu gihe Club Brugge babereye ku mwanya wa 19 kabisa ku rutonde rwa Champions League muri uyu mwaka. Uretse kandi muri fixtures ziheruka yo ku munsi wa gatandatu ikipe ya Juventus yatunguye Man City irasa ibitego 2 ku busa. Muri rusange ariko Juventus muri no season yatsinze ibitego 9 ibasha kuba yinjizwa ibitego 5 byonyine. Juventus kandi ikintu wamenya mu mikino 3 baheruka gukina bakinye muri hanze ikibuga cyayo muri Champions League muri uyu mwaka ntibaratsindwa match n'imwe. Hanyuma kandi Juventus ntabwo barabasha kuba batsindwa mu mikino 5 muri campaign y'uyu mwaka kabisa. Juventus ntabwo iratsindwa muri iyo mikino 5 kabisa kuko bamaze gutsindwa match imwe yonyine. Hanyuma ikipe ya Club Brugge yatsinzwe imikino 2 yose baheruka gukina na Juventus muri UEFA Champions League. Iyo statistique kabisa nizo analysis niyo match preview iraza kunyemerera kugusaba kuza kugura Juventus gutsinda cyangwa kunganya bifite odd ya 1.35. Match ya kabiri iraza guhuza Atalanta n'ubundi mu gihugu cy'Ubutaliyani, iraza ko yakiriye Strong Graz mu gihugu cya Autriche cyangwa se Austria. Icyo wamenya kuri uyu mukino nuko Atalanta ni imwe mu ma equipe kabisa afite defense nziza cyane muri UEFA Champions League kuko bamaze kuba bakinjizwa ibitego 4 byonyine muri iyi mikino 6 ya Champions League. Ariko nanone muri match 6 muri campaign ya Strong Graz kabisa yatsinze match imwe yonyine, izindi 5 barazitsindwa, bivuze ko bo bifitiye amanota 3. Mu gihe ariko Atalanta bo bamaze bataratsindwa match n'imwe mu mikino 5 iheruka. Mu byukuri babashe kuba bakora unbeaten muri iyi mikino 5 muri 6 kabisa. Vuga ngo Champions League bimaze gukina imikino 6, bano batipe bo imikino 5 ntibatsinzwe, babashe kuba batsindwa umukino umwe kabisa. Byibuze ariko Atalanta yabashe kubitsinda ibitego 2 kuzamura muri Champions League kabisa imikino 3 iheruka ya Champions League yikurikiranya. Iyi match rero ndaza kugusaba Atalanta gutsinda umukino ariko hanabayemo over ya 2.5. Twazamucetse ku yindi match ikomeye cyane kabisa, iraza kuba ihuza ikipe ya Bologna, iribuze kuba yakiriye ni Bologna kandebe gatoya I'm so sorry ni Atletico Madrid. Oya ni Bologna ahubwo iribuze kuba yakiriye BVB ni Borussia Dortmund ubwo. Iyi match ikintu waza kuba uyimenyaho nuko Borussia Dortmund mu mikino 3 iheruka mu rugo muri championnat y'igihugu cy'Ubudage yose babashije kuba bayitsindwa. Mu gihe Bologna match iheruka muri Champions League ku munsi wayo wa gatandatu babashije kuba baganya n'ikipe ya Benfica ubusa ku busa. Uri kubyumva? Ariko nanone bano batipe mu mikino 3 bakiniye ku kibuga cya muri Champions League y'umwaka ntabwo barabasha kuba bahatsindira umukino n'umwe kubera yuko banganyije na Shakhtar Donetsk ndetse babasha no kuba batsindwa na Monaco ndetse na Lille.
urumva ko ntabwo bahagaze neza cyane kabisa aba batipe ba Bologna. Iyi match rero ndimo ndakubwira ko waza kuba umenya ikindi kandi ko Borussia Dortmund batsinze Club Brugge ibitego 3 ku busa bari hanze, bongera gutsinda ibitego 2 bari kwa Real byibuzitse batsinda ibitego 5 kuri 2, ariko nanone bari batsinze Dinamo Zagreb ibitego 3 bari hanze. Ibi bisobanuye iki? Ibi bisobanuye ko mu mikino 3 heruka byibuze babashe kuba batsinda ibitego 2 kuzamura kabisa mu mikino 3 baheruka gukirira hanze y'ikibuga cyabo. Iyi match rero ndaza kuba ngusaba kuza kugura icyo bita both team to score yes kabisa, cyangwa se nyine kwinjizanya muri uyu mukino. Uzamuka cyane twihuta cyane twagiye ku yindi match ikurikiyeho. Ni match ribuze kuba ihuza ekipe ya Benfica Lisbon iraza kuba yakiriye ekipe ya Barcelona. Icyo wamenya kuri uyu mukino icyo bita match preview kabisa, ikipe ya Barcelona ira muri campaign ya Champions League y'uyu mwaka babashe kuba batsindwa match imwe yonyine. Ni match batsinzwe ku munsi wa mbere w'iyi Champions League. Murabyibuka yuko bari banabonye ikarita y'umutuku hakiri kare cyane kabisa, wari basha kubiba postinga babasha kuba batsindwa n'ikipe ya AS Monaco, ariko indi mikino ikurikiyeho kabisa bagiye bahitsinda kandi banakonvenka wana batsinda bakora difference yo ku rwego rwo hejuru. Bagiye gukina n'ikipe ya Benfica rero iherutse kujya gutsinda match yabo batsindiye mu gihugu cy'Ubufaransa kabisa, batsinda ikipe ya AS Monaco. Urumva ko Benfica nabo match iheruka byibuze babashije kuba babona ka morale cyane kabisa. Ikindi wamenya kuri uyu mukino nuko Barcelona yicaye ku mwanya wa kabiri byibuze kano kanya, yizeye ko ishobora kuba yaba mu ma equipe 8 ari buze kuba abona qualification direct ya kimwe cy'umunani kirangiza kabisa, mu gihe ikipe ya Benfica yo yiyicariye ku mwanya wa 15. Uretse ko nyine ahangaha Champions League bara predictinga yuko uyu munsi urutonde rushobora kurara ruhindutse ku rwego rwo hejuru, kuko hano ama equipe aregeranye cyane kandi izi ni match zo kugira ngo ama equipe menshi abe ashaka qualification. Iyi match rero irakomeye cyane, ariko ndaza kuba ngusaba equipe ya FC Barcelona kuza kuba itsinda uyu equipe ya FC Barcelona kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ikawunganya. Nihuta cyane nakamace kanyuma ngiye gusorezaho. Ni match ibuze equipe ya Atletico Madrid n'ikipe ya Bayern Leverkusen kabisa. Na ama equipe ari compact kabisa, nubwo wabonye Atletico Madrid muri weekend babasha kuba batsindwa na Leganes, ntago bisobanuye ko bari babaye babi cyane, kuko muri ino sezo bagiye bakora match nyinshi badatsindwa kabisa, ibyo mwabashije kuba mubibona. Iyi match rero na ama equipe ari buze kuba yatakana, nirinze no kwirirwa nshaka analize nyinshi cyane, ahubwo ndaza kugusaba equipe ko bari buze kuba babona corner zirenga 9 muri uyu mukino. N'ubwo ngo ni corner 9 kuzamura muri uyu mukino. Munamengi izo shwadiro naguteguriye kuri uyu munsi wa none. Twandikire tukwinjize muri groupe ya VIP, maze ubundi tujye tubana 5 kuri 5 tuguhereze pari nk'izi ngizi ziba zizewe kabisa, maze ubundi ibintu bibe bigenda neza cyane. Mani barinde ndabakunda cyane, kuko namwe mwahisemo kudukunda. Mugire umunsi mwiza, muze guha amahirwe muronke. Mu by'ukuri mbifurije amahirwe masa ku bari bukore ipari y'uyu munsi. Good luck and ciao.